Kublai step EP waro ki prolog ki wasnyao suk wo ya up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi ne ka step to ki kubor wa phala weiman ki le ki kubor wasnyao ma wakhana ki ar ngut ki khana kantha ya ki pulit watan yap ki ya upakha yong ki wala nyao paus nem irta depte no ki o chapo te tons dangi cha ki kubor Iwi na ijia wa phala iwa da jia ha ka jala chenai hei wa da MR ngut ki khana kanthai ki wa khana cha ki pulit wa MKT ki wo tan yap ya upakha yong ki wala nyao paus nem irta neida wa mut uka wo slide board ka be yong ki wei mto du wo tan yap da MKT ki le wo song dep te no ya ka met yap yong o ha iwi itlu wa hajan ka wayanat ha ka tu ka sngi Tuesday Katkam ka khubor wadayo uni ubru wacha tan yap to ukurim ka payu upayongki namo ukurim ka beikaki. Katkam ka report wadayo na ka PTI kiti ki arngut ki khana kanthai to ki wakhat sans nem wakhat rus nem irta weidalai pendem ki hakmat ki pulit delang wa ka beyongki marsin dep ki wole yeite ikam. Neiliang ki wa hayung hasem yong uti wacha tan yap da ongki wa mem usnyao ngat ki wato kiti ki khana kanthai arngut wa ka be yong ki watan yap ya o dep te lalino ye met yap yong o te ki yi thej watan yap ya o lada mto kiti ki khana kanthai arngut wa ka be yong ki te ton ap ye gani ka khubor hado wakut khanang wa yo tip i ki yi wa MKT wo tan yap ya o nei bha nga le msnyao yi o wo ngat wa ki ni ki khana kanthai ki wadang khian irta unot ki wo le hado upoi uni upot Kini ki arngut ki khana kanthai da khana ki cha ki pulit wa hei por wadang yale ke bha ki hayung da yu sendet ki wa uti upakha yong ki wa nyao paus nem irta da mut uwo slide board ya ka be yong ki Kini ki khana kanthai da yale ki wo khang ya o wo le kamte tangwa mem usange u kamte da dung ki oda katari depte pam ki oda usdai hado wayap ini ijia da jia I hei por kam wakhat wi waji step katu kasngi Tuesday da ongda ki pulit hadi naite Kini ki arngut ki khana kanthai delang wa ka be yong ki da thap ki ye met yap yong uti utamen hapo churia depte no ki o hapo thlu uti uwayap da tip pertu ya o kam Mohammed wei mu arngut ki kurim wei kini ki le ngut sa ki ha iwi iyung khian chirup wa kini ki arngut ki khana ki wakam panyap ya o delang wa ka be yong ki neibha ukurim ka be ki to upayu ka kurim Mohammed Iwasnyao ma to hadin wa dep ki o utan yap dapam tkut ki ya ki kjat yong o da usdai dep te thap ki hapo munas ki ya imet yap yong o da no ki hapo thlu kat wa ya ki kjat yong o da no ki ki ha chemical plant ka wachangai katu kat ni kilometer kam waman katte ya imet yap yong o da chem ki pulit waro we ya usdai wa katari wapan emkam ki wo tan yap we wo pam tkut ya ole da chem ki pulit ya ki waro Ki pulit da ong ki le wa ya kini ki arngut ki khana kanthai delang wa ka be yong ki da kem ye ki we da e da ka case ka wa hap hapo ka section les pa ar ka Indian Penal Code ka case penyap bro ki wa hayung hasem Mohammed da ong ki wa mto kiti ki arngut ki khana kanthai wa ka be ki watan yap ya o depte no ye met yap yong o hapo thlu tang wa kiti ki kanthai da MKT ki wo yarap hi e de wakit ye pap waro haki Katkam wa ongda ka kurim Mohammed upayu ko watan yap o ukurim ko neibha ukurim ko Mohammed dari uya kite ki angut ki khana kanthai tangwa mem uya bat ki wa upa yong kite ki khana kamte yi uman wa u watan yap o Mohammed tangwa ka kurim u wa angut ki khon u dakit ki ye pap upa ki khnang wa yo laj u nakti ki pulit Te katu upoi cha ka khubor wa ar yong ni ka step ka khubor wasnyao phala ka waman le ka khubor wasnyao ma wacha pam ikhmut ka wi ka kanthai ka wali phausan nem irta da usdai ha ukurim yong ka waso phaus nem irta ha Khanwa district ka Madhya Pradesh ha ka tu ka step sai jan te tons dang I cha ki khubor Uwi ubru waso phaus nem irta uwana Khanwa district Madhya Pradesh Dapam uya ikhmut ka kurim u ka wale pausans nem irta da usdai ha katu ka step sai jan teneyi idaw le u kamni ton ap I yagani ka khubor hado wakut khanang wa yo tip I neyi idaw le u kamni
Uni ubru uwale kamni datip pertuj ya o kam upatel, we daya chong uwa ka kurim u kawatip pertuj kam kasoni ha ki ars nem wadadep. Kat kam wa ong da u police officer, ha katu ka step sajan uti ubru depan poisa uka ka kurim u so spa tangka yo thet kiat u, tang wa da kentaj ko. Hadin wam MUI poisa ko ya o da cerai u ya ka hajrong ini, da chim uda usdai u wa hajan, dep tepam u ka hakmut. Ki jan yung jan sem da snyau ki wayam wasengkiat kasonu, kam te da yamare ki cha iti itau dep tepentip ki cha ki pulit. Ha iti ipor upatel da yud unaiti itau, kat waya kasonu da kit ya ka cha hospital, wei kat kam wakhana ko ha ki pulit yei wadajia, ki pulit da ki da ka FIR ya upatel, kam te da sedang ki wo tho ya o, wei da yo ki le wo kem ya o hei por jan bet katu hi kajo kasngi saijan. Ha katu kasngi bibar dara ki ya upatel chayung bichar, hei wa hadin nei te da phak set ya o chapatok. Te da che ikadar ne, wa upatel da pam uya ka kurim u, du nei da wam MUI poisa ko ya o yo thet kiat u. Man da senchar da ukulong ye jing im na ai te, de e wo ye kalam, kam uni ubru le du nei bha ikiat da pam uye khmut ka kurim u. Te to yong i npenchke i, yin dap chendang dap kanthai i, wam hoi u elat i u senchar da ka kiat ye jing im yong i. Te du kini don hi ki khubor ki wakwa open snyau chapi nega step, yi ki khubor da poi chwakut i khuble ya pi waro snyau bha ham da mu subscribe your new channel, kanang wa yo pting cho cho pi yo yi ki khubor wa phala, wa ki khubor wa snyau ma hei kten panar khuble chibon, sngi wasuk okmen ye pi waro.